That was legitness. Yeah, it was. Okay. Isa. Ariko imbwagiye hera. Isa. Oh my God. Isa wambwa. Yo. Kema inga data. Mbanduka kuvumba. Iyi mbwa igene yamaga yari ikikunya. Soka muri mwe basenyine. Urabona igihe imbere nimba cyamwe kibivugira ra. Reka mbanze nine. Gari. Ngaho tujya hino nyine. Bose nawe uri kuvuga nabi. Ariko uyu umukozi ni umurara niki? Nakuzaniye iki wowe? Nuse boss. Ikibazo ni iki? Ko numva amagambo akurema. Urashaka iki kindi? Ariko sha. Umukozi anje ngugabe za buri munsi. Nizo zimaze kuguby'imbamo. Nuse boss. Kungaburira nibyo ikunyure. Aka nagasuzuguro kweli. Ugatinyuka ukankora uvuye kunika ukananzunguza urutugu. We ureba ukuntu usa. Nagukuye ku mihanda. Umeze neza wageze hano. Umaje kwicafuza usa nabi kubera iki? Wabuze amazi, wabuze isabune kubera iki? Oya boss nakazi kenshi banagize. Akazi kenshi. Kuza unshungira umutekano. Nibyo bikuza gukaraba. Ujye mbanagiye no mu kandi kazi boss. Ko nakuzaniye kunshungira umutekano, hari ibintu nakuzaniye. Oya. None ariko nyine mabuja nawe bayambwiye ngo ngira kandi kazi nko. None nyakuje n'amasiga mugira ngo ukasa gutya. Shanyoko. No. Banudi. Bayona sha. Ese nawe uri muri wese? Narindi muri wose nyine. None se nawe uri mu nuri yarimo? Turimo twose nyine. Abagabo bari muri wese imwe. Mbese mbanze ngubaze. Harimo imyo bingahe? Harimo ibiri. Kandi je nawicukurije hagiyemo ibiri ryari? Twafashe igiti turawutobora. Mu ntengeye tuwarete kubera imyoyo ibiri. Yanyu. Icyamagariye boss. Kanza nigende. Uragenda uje waruzingo. Igihe cyo ubwe nyine. Hagararaho. Tanyanduza uvuye kuni. Urabyiruka neza? Guma. Yange gira ngo ni boss. Yo ntago ijya kuvuturu. Yagiye reka kwiyemera. Hari abantu numvisho ngo ari kunyuzuriza imyanda mu murimo. Ndagutumye ngo genda bose barebe. Ubona wese uzumbwire. Se boss ni imyanda y'ibishingwe ni byima nibi. Ni inkari. Inkari. Ni inkari. Urumva bisekeje se? Boss nawe ariko ngo nubu inkari kweli. Cyangwa mu biki? Ege nimbwa nanjye kweli. Abakozi bakansuzugura. Nanjye wikuriye ku mihanda. Hari cyo ngomba gukora ngewe. Nkagikora nka boss. Wafasha abana nkabakura ku muhanda bakaza ngabaha akazi. Reka ndaza kukwereka ndafata imyanzuro nk'umuntu w'umugabo ufite urugo. Umurimo wa boss ngo wuzuye imyanda y'inkari ako ubundi boss yavuze icyo dukoresha. Kaneye cyobe ndebe. Ngomba kunyara n'inkari za danje. Zejo bundi zose. Kazunda muri uyu murimo. Bimaze igenda nyara. Ari bobo. Waje pa bidira. Irangijira iri kuza yombo. Iyo boss yambwiye ko yuzuza imyanda mu murima we. Kanze nyihishe hano sha. Nayibonye ndebe ko hari ibyo irakora koko. No we got those videos. No we got those CLK that. Kanze nyihishe mo hano ndahita mubona. I don't want peace. I want problems always. Musi ndihagarika yatabonara. Okay, kanje kwihagarika kuri yagasiyo. Angolos. Jesus is Lord. If you
find this video interesting, don't forget to like and subscribe to the channel so that YouTube will show this video to more people. Imbwa igiye gukamurira mu kanwa kanjye. Uyu muhambirwa sinumufarikuru n'inkari ziranuka urandebera ukuntu cyasamyera uwagenda ngatama kabuye anyikanga ndabukiniki zingo gumaje niko ruhanze niko wacana urande ibintu uko warugiye kundebera ibyanjye byose handebera cyanara bijyana gikizi ko byataye umuco uzuko nahita ngugisha idogewe n'ubundi humura n'ubundi wa muhini wawe nawe ubonye uvuze ibiki ushatse kumwaka igihe nasobeye hano hose wari umunde ntacyo nagukorera kajya kubibwira boss boss ni igisima cyaraye ku ipisini ukeka ko hari icyo yantwara se baragusira mu bwa kabiri sha boss wanyereka iyo boss nyiri umurima nirwa nihagarikamo uvuye mutwara reka nza gufuna umugongo sha boss biki umwori boss umuntu umeze nk'igikona kosha njyewe ndiswe data ntabwo yaranyenga nk'aho reka ariko sha uza amafaranga mfite uyu murima wawe nzawufumbira nongere ngufumbire we nyokoro bayi ni hahandi sha uraza kubona mbona iki urete ndaje kandi nongeye kugeza ibiradaza ahubwo uri murasone we mureze Kasongo Mumbari nanga ni kuri ya boss bamugize njye gutobaza igihe narabivuze ko ari imbwa araze ubona kanze ngwereka ariko kaniruka ndakugaritse jewe nanagusoba ariko je nisinyi je narisariye kabisa Bwana wewe no boss abaye ni nabyo kugenda na bodyguard wete sha oya mujinga ndamwereka uretse reka nze muhamagare sha kuri phone uretse araza kumbona uretse sha uretse I want problems always. bamugize ute ndaramukubise ndazitera mu cyoko uri kubesha nago nabiteza ngo mbasange batanyikira kanjye kwihisha bari hehe dore ngabari mane ya Gasiya abariho basa Abakuntu nakira kizeye bagikubita ndirukanka munge ariko nikibakubita ndaza ngoma amashi Jesus is Lord. nikosha nuwazengereje boss namuzengereza ahubwo se niwe uje kumurwanira umuntu arisobera mukaza mwivangira mu bintu by'ingari z'abantu ubundi bipiza uje gukora iki uje kurwanira boss mbone wateje umwanda mu murima ase utambeshe ni boss wawe ni boss wanjye mwese nawe uri umukozi we ukabuza gutya nuko bamamagaye ndi mukozi we nuko bamamagaye ndi mukozi reka turwane ntari biturwane ukira hasi reka turwane zikwaje bamugana hapi urimura ni mujiga chakuna kunale chakunya umbuku bosa mesi ojo ni kiteri sio mugize mboni bosa siko mugize ako mali wa nini ndio kika matuka sana mpaka hapi wa niko fede hizo wa nini ndio umba na mazika manyumba perjure bakadaye kushikira kanijendere cyangwa ndi hamwe ngira ngaundi nigende ngandija akukuma ndikungana akukoko nfutuka kare ko uzakari mudi sokubita mati uri muri manu wawe urushigwiki
Ishyura hasi. Thank you for watching. I want problems always. Uyu mushenze ndambitse hasi na n'ikinyabupfura afite. Bikaze amaguruke mutereke hasi. Urahagurutse wica. Man. Ndayamanitse. Ndakwinginze. Ndabona kurije ya. Uri n'ijimbiri gije ya. Ufite n'agatuza kanini. Ndakwinze ntabwo nabasha kurwana nawe. Ikibereka utakinura hejuru mwana. Utakinura hejuru pe. Ngiye kuguhitishamo ibintu bibiri. Aruku hanagura bosi mu birenge no kumusaba imbabazi cyangwa no kukwita urahitamo iki nakanaga suzuguru ngiye munyenkari ngajya guhanagura nyirumurima na nyaragamo mu birenge ndapfakika mise mu rupfu tona n'inkari zawe wa munyenkari umunyempatwe gusa